amahoro y'Imana nshuti wowe udahwema kutwereka ko udukurikiye ngewe ukuramutsa ndirwe matseri reka nkubwire amakuru mu buryo bw'incamake nze inyarambura. OMS yahaye Perezida Paul Kagame igihembo cyo kurwanya ibyorezo. Ndaza kwagwa ko Rwanda rero ngo rwatanze inkunga yo kugoboka rwose abaturage bo muri Gaza. Abarwara kanseri y'ibere n'iy'inkondo y'umura ngo bikubye inshuro zirenga 10 mu myaka 10 isije. Ndaza kwabwira ko Karasira Aimable uzaramba yasabwe rero gufungwa imyaka 30. We rero ngo asaba kugirwa umwere. Irusizi ngo umuntu afungiye rero gusambanya umwana w'imyaka 12 amushukishije amafaranga yangaya 200. Nyagasani. Ikindi ndibabwire nuko ngo imirambo ngirimo kwifashishwa ngo mu kwinjiza ibiyobyabwenge aho niyo giterwa inkingi. Imipaka ihuza Uganda ndetse ngo n'ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23 yongeye gufungurwa ariko abantu barishimye bitari buhoro. Ikigenda neza kurusha ibindi cyangwa ikiryoshye bose barimo baravuga ikinyarwanda. Ikindi rwose hari umufungo wavuze ati banzungurira ubugari mbone kuburana. Uwo nguwo rero ni umusirikare ndabikubwira. Ikindi wamenya nuko ngo hari umugore we yishe ngo abana be 2 ngo kugira ngo abone uko arongorwa. Katonda wanjye. Ndaza kwabwira ko ngo mu Bushinwa umugore rero ngo yahiye uruhu rwose ngo mu maso nyuma yo kumara imyaka 22 atihanagura makeup. Hano mu Rwanda rero ngo havumbuwe lithium kandi ngo ndi nziza cyane. Ngayo reka twitse gatoya. Reka ngushimire wowe tukiri kumwe muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kandi mashya. Ndababwira ko OMS yahaye Perezida Paul Kagame rero ngo igihembo cyo kurwanya ibyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO yageneye Perezida Paul Kagame ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamugenera igihembo cyo kumushimira ubuyobozi cyane cyane yanagaragaje mu guharanira ngo ko hajyaho rero ngo uburyo bwo gukumira no kwitegura no guhangana n'ibihe by'ubuzima cyane cyane ubuzima budasanzwe. Igihembo rero cyatanzwe n'umuyobozi wa WHO muramuzi ni Dr. Tedros cyakiriwe rero na ambasaderi uhoraho w'u Rwanda mu cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi muramuzi n'urujeni bakuramutsa mu izina rya Perezida Paul Kagame nyine. Perezida Paul Kagame kandi ashimiwe uwo ngo ubwo hasozwaga rero ngo igikorwa ngo cyo gutangiza ngo amasezerano mpuzamahanga yo gukumira ibyorezo, ariko aya masezerano akaba agamije ngo gufasha ibihugu byose kubona uburenganzira ngo n'ubushobozi busesuye bwo guhangana n'ibyorezo. Perezida Kagame yashimiwe kandi ngo mu gihe inzego zitandukanye ngo zidahwema kumushimira ubwitange ashyira mu guharanira kubaka rero ngo inzego za Afurika ngo zitajegajega by'umwihariko urw'ubuzima. Perezida Kagame rero ngo ni umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ngo Perezida Paul Kagame ngo ni umuyobozi w'ishami ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union rishinzwe rero ngo gushakira inkunga ubuvuzi bw'imbere muri Afurika ngo ndetse no kubaka urwego rw'ubuzima rukomeye mu mugabane binyuze mu kwimakaza kwishakamo ubushobozi. Ikindi wamenye nuko u Rwanda rwatanze inkunga yo kugoboka abaturage bo muri Gaza. Guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'ubwami bwa Jordani ngo yatanze rero ngo ubufasha bwa toni zisaga 40 z'ibiribwa, imiti n'ibikoresho byo kwa muganga cyane cyane ngo byo kugoboka abaturage bo mu ntara ya Gaza imwe rero muzigize Palestine. Tangazo ry'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rivuga ko ngo iyi nkunga ngo yashyikirijwe umuryango wa Jordani
mwego ariko ngo n'ubwami bwa Jordan ngo kugira ngo rero ngo ugezwe inkunga muri Gaza hariya. Inkunga u Rwanda rwoheje muri Gaza ngo yatanzwe mu byiciro bibiri, aho rero ngo yajyanywe ngo n'indege ya Rwanda ya ku itariki 8 Nyakanga 2025 ngo mu gihe rero ngo ikindi cyagejejwe mu mujyi wa Amman muri Jordan mu gitondo cyo ku itariki 10 Nyakanga 2025. Ntabwo rero ari ubwa mbere u Rwanda rutanze inkunga yo gufasha abari mu kaga cyane cyane hariya muri Gaza, kuko rwose ngo rwaherukaga gutanga inkunga nk'iyi mu Kwakira 2023 ndetse no muri Gicurasi 2025. Ikindi wamenya nuko hano mu Rwanda rwose ngo ibiciro ku masoko byiyongereyeho 7% muri Kamena 2025. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda NICR cyatangaje ko ngo ibiciro ku isoko ngo byiyongereyeho 7% muri Kamena 2025 ugereranije na Kamena 2024. Imibare igaragaza ko ngo igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi kwa Kamena 2025 ngo yatangijwe rero ngo kuwa 4 nibwo yatangajwe nyine byari tariki 10 Nyakanga 2025. Icyo wamenya nuko mu kwezi kwa Kamena 2025 ngo ibiciro mu mujyi wa Kigali byiyongereyeho rero 7% ugereranije na Kamena 2024, mu gihe rero ngo muri Gicurasi 2025 ngo byari byiyongereyeho 6.9%. Igipimo rero ngenderwaho cyifashishwa mu bukungu cyane cyane mu bukungu bw'u Rwanda ngo kiboneka hifashishwa rero hifashishijwe gusa ngo ibiciro byakusanyijwe mu migi. Muri Kamena 2025 rero ngo ibiciro byiyongereyeho bitewe ngo hanini ngo n'ibiciro by'ibiribwa ngo n'ibinyobwa bidasembuye, aho byiyongereyeho 8.7%. Ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa byiyongereyeho 3.6%. Hanyuma rero ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byongeyeho 4.4%, n'ibiciro by'amafunguro n'icumbi byongereyeho 17%. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda rero cyatangaje ko ngo ugereranyije na Kamena 2025 na Kamena 2024 ngo ibiciro by'ibintu ngo bitarimo ngo ibiribwa ngo n'ibikomoka ku ngufu byiyongereyeho 6.6%. Ariko dingo ugereranyije na Kamena 2024 na Gicurasi 2025 ngo ibiciro byagabanyutseho 0.2%. Ariko ikindi wamenye no kirigabanuka ngo ryatewe ngo hanini ngo n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanyutseho 1.5%. Minisiteri y'ubuzima Minisante ngera hamagarira abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange ngo kwirinda no kwisuzumisha indwara za kanseri, kubera ko ngo imibare y'abarwaye iyi nkondo y'umura ngo mu Rwanda ngo yikubye inshuro zirenga 10 mu myaka 10 ishize. Muri Gashyantare uyu mwaka Minisante yatangije gahunda yo kurandura burundu kanseri y'inkondo y'umura cyane hano mu Rwanda ngo bitarenze mu mwaka wa 2027. Mbere rero ho ngo imyaka 3 kugira ngo yishami ry'umuryango w'abibumbye WHO ngo rihagere. Kanseri y'inkondo y'umura ngo yo ya kabiri ngo muri kanseri zifata zikanahitana umubare w'abantu benshi cyane mu Rwanda, kuko ngo imibare ya Minisante igaragaza ko ngo buri mwaka ngo abandura iyo kanseri ngari abantu 866 mu gihe rero ngo hitana ngo abarenga 609. Iyi rero ngo ni ngo inyuma ngo y'ibibere hano ngo hitana ngo abantu benshi cyane bari hejuru. Inzego z'ubuzima hano mu Rwanda ngo zigaragaza ko ngo abibisanzwe abibasiwe cyane ngo niyo ndwara cyane mu Rwanda ngo bari hagati y'imyaka 30 na 45. Ubucukuzi bukorwa hagati y'ibihugu ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu bya East African Community ngo bwageze kuri miliyari 33.2 by'amadolari ya Amerika. Ubucuruzi bukorwa rero ngo hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC cyangwa East African Community bwazamutse 14% ngo bushyira ngo bugera rero kuri miliyari 33.2 z'amadolari ya Amerika. Ubwo rero tugenekeje mu Banyarwanda ni miliyari 48 mu mafaranga y'u Rwanda nyine. Imibare y'ubucuruzi rero bwakozwe mu gihembwe cya 4 ndetse mu 2024 bigaragaza ko ngo agaciro k'ubucuruzi muri rusange ngo kagize
ngo kanya ngo kazamuka ku kigero cya 14 ku ijana maze kava kuri miliyari 29 mu gihembwe cya kane cya 2023 bityo kagera kuri miliyari 33.2 z'amadolari y'Amerika. Raporo y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ariko y'umwaka ushize wa 2024 igaragaza ko ngo ibicuruzwa byinjijwe mu bihugu bigize umuryango wa East African Community ngo byazamutseho 8 ku ijana bityo bigera kuri miliyari 18 n'igice kimwe bivuye kuri miliyari 16.8 z'amadolari y'Amerika muri 2023 mu gihembwe cya kane. Ni mu gihe rero ngo ibyoherejwe mu mahanga hanze ya East African Community byo byazamutseho rero cyane ngo ugereranyije ngo n'ibyinjijwe mu gihugu, kuko rero ngo byazamutse ku kigero cya 24 ku ijana bigera kuri miliyari 15 n'igice kimwe bivuye kuri miliyari 12 n'ibice bibiri by'amadolari y'Amerika muri 2023 mu gihembwe cya kane. Nubwo rero ngo ibicuruzwa byoherezwa hanze ngo byakomeje ngo kuzamuka cyane, ubusumbane rero ngo hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga bwakomeje kugaragara cyane hirya no hino. Igisagara rero ngo bimeze bite? Igisagara irashinjwa gutanga amasoko ya miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda ngo binyuranyije n'amategeko. Mwokagira imana mwe. Abadepite bageze komisiyo ishinzwe gukurikira imikoreshereze y'umutungo n'imari bya leta paka banenze rero ngo akarere ka Gisagara kuba karatanze amasoko afite agaciro ka miliyari zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda ariko bakayatanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Byagarutswe rero ku wa kane tariki 10 Nyakanga 2025 hifashishijwe ikoranabuhanga bw'akarere rero kisobanuraga ku masoko rero ngo yimije ku makosa cyane cyane y'imicungire mibi ngo y'umutungo wa leta yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2024. Hanyuma rero Depite Uwumuremyi Marie Claire yarondoye rero ngo ayo makosa agira ati abananiwe gutanga raporo y'amasoko 18 yatanzwe yari hafi rero ngo yari afite agaciro karenze miliyari 920 ngo ni miliyoni 920 z'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe rero ngo nyuma ya systeme y'ikoranabuhanga itangirwamo amasoko. Mukomeza muyarya. Iyo raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta rero yerekanye ko ngo akarere ka Gisagara ngo kabonye amanota 73 ku ijana mu gushyira mu bikorwa rero ngo inama z'uwo mugenzuzi. Kakaba rero ngo kijeje ko ngo ubutaha ngo kazagira amanota 80. Amanota 7 muzongeraho ni make cyane n'ubundi muzongera muri ibindi bifaranga. Ntabwo biba byoroshye mwabana mwe. Karasira Aimable Uzaramba yasabiwe igifungo cy'imyaka 30 ariko igitangaje nuko we ngasaba kugirwa umwere. Shinjacyaha bwasabiye Aimable Karasira Uzaramba igifungo cy'imyaka 30 ngo kandi ngo ni mu gihe we ngo asaba kugirwa umwere ndetse asaba imbabazi abakomejejwe ngo n'ibiganiro bye yagiye atambutsa hirya no hino cyane cyane ku murongo wa YouTube. Shinjacyaha rero bwabwiye urukiko ko Karasira Aimable yahawe amafaranga n'abantu babavuga nabi leta abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubise inyangarwanda ntiwabukosheje cyangwa ibigarasha nk'uko bimenyerewe ngo abo bari hanze y'u Rwanda ngo ndetse ngo no mu biganiro byatambutswaga ku muyoboro we wa YouTube ngo naho rero ngo naho bitaniye ngo n'ibikorwa byamwoherezaga amafaranga. Hari ukuntu yakoraga topic akagenda kibasira umuntu maze abandi bamwoshyaga bakamuhundagazaho amafaranga menshi cyane. Ubushinjacyaha rero bwakomeje gusaba rero ngo urukiko kwemeza Aimable Karasira ko ngo yakoze ibyaha 6 aregwa cyane kandi ko ngo ari ibyaha ngo by'impurirane mboneza mugambi bityo rero ngo agahanishwa igifungo cy'imyaka 30. Ubwo reka dukomeze dutegereze turebe uko bizagenda n'ubundi dukomeza tubibabwira. Tugira Rusizi afungiye gusambanya umwana w'imyaka 12 amushukishije amafaranga 200 ibiceri 2 by'ijana. Hakizayezu Ferigisi w'imyaka 56 wo mu mudugudu wa Gatare ni mu kagari ka Nyabintare umurenge wa Nyakabuye ni mu karere ka Rusizi afungiye kuri station ya RIB ya Nyakabuye aho rero akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 12 amushukishije amafaranga y'u Rwanda 200 cyangwa se 200 francs.
uwo mwana rero ngo wahinduriwe izina agahabwa izina rya Munezero Naomi yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza muri GS Nyantomvu. uwo mwe rero ngo mu batuye muri uwo mudugudu yitwa Iyakaremye Jean d'Amour. abwiye imvaho nshya ko ngo inkuru yamenyekanye cyane ngaruko uwo mwana ngabwiye nyina ko ngo agiye kugura ubunyobwa, nyina akamubazaho amafaranga yayakuye. umwana nawe ati amafaranga nayahawe na Hakizayezu Feregisi, akamusambanya akamubwira ko ngo azamwongera ndi 100, igiceri cy'100. ariko mana hey mwaramutse ariko ntabwo biba byoroshye. kanze mbabwira ingingo nimufata kuntu bizagenda. ingingo ya 14 itegeko nomero 059 akarongo gatambitse 23 ryo kuwa 4 ukuboza 23 rihindura itegeko nomero 68 akarongo gatambitse 18 ryo kuwa 30 Kamena 2018 rero ngo riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. iyo ngingo rero ngo ivuga ko ngo iyo usambanyije umwana ngo bikorewe ku muntu uri munsi y'imyaka 14, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. mwaramutse yemwe abagifite umugambi wo gushaka kugirira n'aba bana kubonona koko mwumvisha ibihano bibateganyirijwe. abahinzi b'ikawa ngo bagiye guhabwa ifumbire iriho nkunganire ya 50%. uyu mwaka rero ngo ifumbire ngo izagezwa ku bahinzi cyane cyane ngo umuhinzi w'ikawa ngo iriho ngo nkunganire ingana na 50%, ngo naho indi 50 ngo zishyurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB, ngo ndetse n'ihuriro ry'abohereza ikawa mu mahanga bakanayitunganya CEPAL. icyiciro cy'ifumbire rero cyangwa se igiciro cy'ifumbire ubundi ni amafaranga 1592 ku kilo kimwe. umuhinzi w'ikawa rero ngo azishyura 796 ku kilo kimwe angana na 50%, ngo n'ahandi 50% asigaye yishyurwa na NAEB ndetse na CEPAL nka nkunganire. ibyo ni sava, ariko hari abaturage bavuga ko ngo iyi kawa barayihinga ariko ntibajye bayinywa, irahenze niyo mpamvu mutayinywa. irahenze gusa agakombe kandi kanuza akagora bitatura akakonsatse. ikirehe ngo imihigo y'umwaka wa 2024-2025 ngo yeshejwe ku kigero cya 99.97%. iki cyegeranyo ko kijanisha ko rimeze nk'aya matora yo mu Burundi mukabyana. ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe rero ngo bugaragaza ko ngo imihigo kahize ngo mu mwaka wa 2024-2025 ngo Kongo yari 117 yose hamwe ngo yareshejwe. umwaka rero ngo warangiye ngo igihe bageze ku gipimo cya 99.97%. iyo mihigo rero ngo yari ikubiyemo ngo mu bikorwa ngo bitandukanye ngo byo guteza imbere umuturage binajyanye na gahunda y'iterambere ry'igihugu NST2. ubuyobozi bugaragaza ko ngo mu bikorwa ngo byakozwe mu kuzamura iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ngo harimo imishinga yakozwe no mu buhinzi, aho rero ngo hatanzwe inyongeramusaruro ngo no kubungabunga ngo ubutaka hakoreshejwe amaterasi y'indinganire ngo no gutera amashyamba habungabunga ibidukikije. ibi ni sava. imipaka ihuza Uganda ndetse n'ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 yafunguwe, ariko bararyohewe bishimye cyane. abayobozi bagiye bavuga bati mureke turya yacu turaza no kubigarukaho. umugaba mukuru w'ingabo za Uganda muramuzi ni General Muhoozi Kainerugaba, akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, yatanze amabwiriza y'uko ngo imipaka ihuza Uganda n'ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigenzurwa n'umutwe wa 23 yongera gukora nk'uko byari bisanzwe. Colonel Chris Magezi, umuyobozi mu biro bya Uganda by'umugaba mukuru ariko w'ingabo za Uganda, yavuze ko ngo ari amabwiriza ngo yatanzwe na General Muhoozi Kainerugaba. uwo mugaba mukuru w'ingabo za Uganda ati perezida akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda UPDF yatangaje ko ngo imipaka yose yegereye aho umutwe wa 23 genzura igomba guhita ifungurwa ikongera igakora nk'uko bisanzwe. iyo mipaka rero reka nyibabwire ni hariya imipaka ni Bunagana, Ishaka ndetse n'iyindi.
dukomeze duhahirane nabyo burya nta kintu babitwaye. Ikinyamakuru Nairo Post cyandikirwa hariya muri Uganda cyatangaje ko ngo ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 ugenzura Kivu y'Amajyaruguru ngo hari rero ngo imipaka yinjiza miliyoni y'amadolari y'Amerika ngo buri kwezi uturutse rero ngo ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Umupaka rero wabunagana nk'umupaka rero w'ingenzi ugenzurwa na 23 kuva mu kwezi kwa 2022. Uganda rero yungukira mu gukorana mu bucuruzi bwa RDC ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo, aho rero ngo icuruza miliyoni y'amadolari y'Amerika y'ibicuruzwa binyuzwa ku mupaka ahanini uhana imbibi n'ibihugu byombi. Uko nguko bimeze kandi dukomeza gutera imbere n'ahandi hose mugende mubigira gucya. Reka tujye muri Tanzania ngo bimeze gute rero. Imirambo ngo irifashishwa mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Tanzania yatahuye rero ngo amayeri mashyango y'abantu binjiza ibiyobyabwenge bakoresheje imirambo ituruka hanze y'igihugu. Umuyobozi rero mukuru ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu kigo cyitwa DCEA General Aresta Rimo yavuze ko ngo abinjiza ibiyobyabwenge ngo bafite amayeri menshi cyane ariko ngo akomeye kuyatahura cyane ko hari abafashwe. Uyu mugenero rero yasabye ngo abantu bose ngo kujya bitondera imirambo y'abantu baba baturutse hirya iyo bitabye Imana kuko ngo yifashishwa mu kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu. Bayizanye rero ngo bagiye kuyishyingura muri icyo gihugu ngo ndetse rero ngo anasaba abantu bose kwirinda kwinjiza ibiyobyabwenge kuko ngo uzabifatwa ngo azabifatanwa azabihanirwa n'amategeko. Bana muratinyuka. Ngo banzungurire ubugari mbone kuburana. Uyu ni umusirikare wabivuze. Aha rero tugeze ni muri Kenya. Umusirikare ukurikiranywe rero gukubita no gukomeretsa yatunguranye rero yatunguye ngo abari bitabiriye iburana rye cyane hariya ku rukiko ngo aho yabanje gusaba ko ngo mbere yuko aburana umucamanza ngo amuhe ngo ubugari ngo bwo kurya ngo kuko ngo inzara igiye kumwica pe ngo ntashobora kuburana atabonye ubugari. Maze rebe rwose uyu musirikare witwa Joseph Olindo yitabye urukiko rero ngo amaze kugera mu rukiko ngo ahita asaba umucamanza ko mbere yuko aburana ngo abanza kumugurira ubugari bwo kurya kuko inzara igiye kumwica rwose. Umucamanza witwa Kenneth yahise rero ngo amubwira ko ngo ibyo musabye ngo yemeye kubikora, agira ati ibyo nsabye ndabikora rwose ariko banza uburane hanyuma nurangiza kuburana ndahita nkugurira ubugari ndetse n'agasosi uhute urebe ko wagarura kuka. Uyu musirikare rero aregwa ngo n'ubushinjacyaha gukubita no gukomeretsa uretse kuba rero ngo yarasabye ko ngo mbere yuko ngo aburana ngo abanza guhabwa ubugari bwo kurya ngo yanasabye urukiko ko ngo bamurekura ngo agataha kuko ngo afite impungenge z'uko akomeje gufungwa ngo umugore we rero ngo yazatwarwa n'abandi bagabo bakamushukisha amafaranga bakamurongora. Ariko mw'abantu mwaramutse ariko banza mu muhaga sose abona burana. Umugore yisha abana be babiri kugira ngo akunde abone umugabo cyangwa se abone uko arongorwa. Umugore witwa Fosi Chelono utuye ahitwa Kabulani mu ntara ya Ndandi ari muri Kenya yishe rero ngo abana be babiri rwose abanize ngo nyuma rero ngo ahita abatemagura amaguru arangije abajugunya mu musarane. Ngo rero ngo yarabikoze ngo yarabisobanuye ngo urukiko ko ngo yabikoze ngo kugira ngo akunde abone umugabo cyangwa abone uko arongorwa. Mana nyagasani ayi ubu ugiye kurongorwa ngo ntuzabyare ubwo se nawe nubabyara bizagenda gutyo ibere mahanga kwa ruto n'ibibazo. Ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe ko ukikora mu nda ngo kugira ngo ukunde ariko Mana nyagasani Yesu ni umwami. Mu Rwanda havumbuwe lithium ya mbere nziza cyane. Ikigo gikora imirimo ijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Ateriano PLC cyatangaje ko ngo ubushakashatsi bw'ibanze cyakoze bagaragaje ko ngo mu Rwanda ngo hari amabuye y'agaciro ya lithium mbese ngo ya mbere na mbere ngakomeye cyane. Ubushakashatsi Ateriano PLC ikorera rero ngo mu Bwongereza ngo ni naho ikomoka ngo yafatiye rero ngo bafatanyije n'ikigo cyitwa Rio Tinto gisanzwe rero gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano mu Rwanda.
bwakorewe mu majyepfo y'u Rwanda, ariko basanze ngo dufite lithium, aya mabuye akorwamo za batiri za telefone n'izi modoka. Mu Bushinwa umugore yahiye uruhu rwose mu maso arashyira kongo kubera kumara imyaka 22 atihanagura makeup. Yavanyeho ndimo ndabona asa n'urwirungu, umubiri umwe ntabwo usa n'undi. Perezida Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil rero ngo yahigiye rwose ngo kwihorera kuri leta z'ubumwe za Amerika, ngo mu gihe rero ngo zashyiraho ngo ibicuruzwa ngo biva mu gihugu bijya hirya iyo ngiyo ngo umusoro wa 50%. Mana nyagasane. Gusa Perezida Donald Trump we Amerika we ngo yagaragaje ko ngo ubutegetsi bw'uriya muyobozi ngo bukomeje guhohotera uwitwa Jair Bolsonaro ngo ayoboye rero Brazil, bityo ngo ko bikomeje kugorana ngo umusoro w'ibicuruzwa biva i Brazil ngo uzatumbagira ku itariki ya 1 Kanama. Ngaye ngo koreka ngushimira wowe twabanye, mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.